kum bin ong no chief minister ni nangane no home minister kata kamdon ni ide kamdon pada nama opi ka kamlam ka duty jong police ko long ban le la ka kam Justru pun ong pi ka ia ka charges kinam ban ong man withdraw la de pi ong ban ba kolong political kata ya jong mai mereka ni ong pi kam dei ba kolong political kan ni ong pi ke input ka bagi polis ka yo kolong kam long 101% nak na daw ka reach kasna ya ka yi ni jong MDC BJP napo tura penmi ia kata ban ong ba ka threaten ia ka stability jong men nga try kata ka ba kamdon kum kata ngai i ka statement ka ba ubanat kum akiu u ong ba kan ni bro khoj de ka jingle u chief minister nomor balai u nomor buting hana ba yale election how ar polai nga try kata ka ba kelapalat nomor ba ngong pi u pulit unum le ia ka no kam claim da yo ya ke input ke babiang kalau yo ke information ke babiang nak kena daw nanti kan ni kalau tang ban su politicize let's say nak anu kena daw ku politicize nak liam jong bak benar asusi benong kata nomor ba ngong pi u problem menambah ka ba polit ubut pan siap tu u treaten ban pediam tim balai pim man nak kata puan ro aktif ko kita saya I complain we are there to protect you. Dan rai andal alit rai jeng aye ong penman bahan apa upulit uang berpeniap. I think kata kalau kam kelung kena kata allegation kabom long justify te so apply mapi ka common sense. Tapi kata beli keren ni kata swaban rai. Beli pin keren la ada beri. Anla mari rai keren kom ta nang ta ong besar berniat bagi pulit kau manusia. Lada kalau hadu kata allegation jadi tidak ada bela well lah. Tang namar ban lari pada pi ong bau pulit ong penia petika semua kadai ka kan boleh mau kata ya kan itu happen ba udai member vice president juga BJP to lada mentakin pos ke police department pelayo himron ong tang madi vice president ada UMDC sudah ong tamu lada tang madi preston udah deputy sem ong ong da pisco kayak hamung kata